Рамазан байрамы cümlemizge hayırlı ve mübarek olsun. Allah Teala tutkan oruçlarımızı ve bütün yapılan ibadetlerimizni kabul etsin. Bizni hepimizni cehennem azabından kurtarıp cennetke kirmege hepimizge nasip eylesin. Tekabbelallahu minna ve minkum. Ramazan bayramı hayırlı olsun. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم Lass doch mal eine Tür. Lass erstmal Meckes Kaffee. الله أكبر Erstmal Kaffee und